Eurovision leta. Insa. Imma nammetti li meta nara mużika ma xi ġmiel. Xi ġmiel. Il-ħolma li nerġa' xi darba nkanta ma' orkestra kbira wa hemmhekk. Mhux neċessarjament biex nikkompeti, imma dak il-feeling ta' orkestra kbira. Jien għandi song bil-Malti jisimha Kunċert li kien kitiba jidher li Sami Gallia kien kitiba, mbagħad kien għamel l-arranġament tal-orkestra Dominic Gallia. Bi kliem ta' Ray Mahoney, sabiħa immens din is-song. U din darba kienet ġitni l-opportunità immur Bratislava inkanta ma' orkestra. U niftakar il-Dominic Gallia tani l-partitura dal-aħħar ġiet fidejja ma nafx kont qed inqalleb u sibta. U ma di l-orkestra kbira u kultant ngħid kemm nixtieq nisma' dik is-song ma l-orkestra nazzjonali hekk waqt mużika. Forsi qed jismana xi ħadd li can make it happen. Sellili.